A o talanoa i le nei ni nai mea fulele ua levo na e fia pa'i mai e lunga e te fia talanoina ma pa ista faso. Io e tula e pau leva na te fia whaasoa awa whaingata wa tele te whaavale i nei Amerika. Ia, na ola sunga la sa tele na e whaira tātou Pokalame a tātou iei Vegas. Ia, wa le ma whaile le lasi o le wa inga la tau i le casino i Vegas. Wa le whaino o te lunga le whainga o Pokalame. But o te loa umana e a sia le vaenga le tūlanga i whaitionga le sa aveanga i le fionga le li palemia. Le whaitionga le sa whaianga i le vaa atu e lau. Ia na ano to e a fia ar vaenga lea. Ia na e sila fia leina len so ta i sa mo le fionga le li palemia. Po le atonu se wha malamanga. Lea na tali manino le fionga le li palemia. Tato whalongolongo lava iai. La e sila fia le palemia. Le va malo New Zealand. He understands le la fionga le li palemia. Le olona le mpena la sia ia le va lea. Ai o le tūlanga o lana saunoanga sa whai. Ono tūlanga la va ia wha mautu se no whanga. E tau nuu iai le va ato e lau pēa o na tau nuu atu. Wa tūlanga le e whai a lofa. O levan tato whai pāanga matu e lau. Ai atau nuu le va ato e lau. Alo o iai ni va ala o loa po iai ni va ai longa le wafu. Ia e toi wha fo i le va ato e lau e a fo i tūtū mai tai le moana. Se i umana an lo va ni. Fatoa mawhai lea i. Whaftai le fionga o au i e tolo pulomo whaftai le fionga le li palemia tu le epa. Fia tau sanga o palemia sai lele. Tūlanga le sa o iai va ato e lau. Na iai se la veai. Whawhitai o lefta tu la i le fionga al palemia sunga lau le mali toa. Tilo i me whaale lei ele tātou wā. Ia ma tātou uso toa oinei o tele tu e lau. Ia nā tau te sila fia tu le epa. O to e lau o tele to e lau i Samoa. O le tūlanga lea e atu e a onga, e atu Skorsipi. O la whapea i whauna le leile tamau a ingo Samoa. Ia to tele e alom whana o to e lau o loa o tawina i le investele le USP. Ia ai le iai lava se tūlanga la veai o se tūlanga ina ia si tia i lunga le development o tamau a inga fo i o to e lau. Ai whaftai le whamaninonga le fionga le li palemia. O se vaenga i le wafu i matautu. Le uta manino mai le mele i ele marina. I oina la whaile no whanga sa o ala wa ato e lau tua ina. Le ai se tu e whiarua inga o wa ato e lau. Pe a mai ala to whamamoli tātou atunu. Watu al whaftai man whamalo le fionga le li palemia. Malana ka peneta wa e to wha. Ie whaise ngā ruenga le lei. Mo tātou oso toa oi ato e lau. O le meta ua le nā. Tauno. No saulo la le vaenga le ua tele ai le whai tio. Tele le whai tio whapea. Ua alu le palemia i New Zealand, langa malanga i New Zealand. E le oia se tai no desima whapea. Nā pe a fio le fionga le li palemia i New Zealand on a personal level, whatever, le ai lava ma se fe au ma se pisinisia stangata to tasi ai. Ai tanga e foi malanga lea, o ia le fionga le li palemia o tai o le atunuu. Wa e to fa le fionga le li palemia. Fa pe foi le min stao o le ngafa ma ngaluenga fa vai taimi. O le fono le nanga ia, fono tai o malo, i ngā runga whawai taimi. Ma naia le mauna a mai ana nei, na sauno manino le fionga le li palemia, i tama whanau o Samoa o loo ngā lulua i ngā runga whawai taimi, sa ave le tima inga a popo inga le fionga le li palemia, ina ia ngā lulua i whaalelei, no nofo whaalelei, wa ai e lesi, ina ia to e taliu atu ma le manuia i a inga mawhanu. O le lato to mai le la maua i nei, e mawhaina o atu whao ngā i Samoa, ona o lea wati na e Samoa, mai se tato poloketi o 2 miliona. Ai tanga i whale i tu le epa.
has Sailele, Tula Epa Sailele, when he became a prime minister. Na malanga whaapea e alwe, awe sa tima ingan ma se te walalo I alom whanau. Man tua fo ila fionga leli pale mia lesa ona ole lele lei ole wa aingo o tama whanau a Samoa leo atu New Zealand I ngā luenga whaawai taimi whaapea Australia. Lea na malanga ila fionga leli pale mia. A wa tele ele whaitionga, wa tele e whaitala. Ia la a tele tau tala la men tau le fisinia ia sa ilele pe no na whaia nei tu ai ngā luenga. No na whaia nei ona le manu I ola maso I fua tama whanau o lo o mai ngā luenga whaavai taimi. Maria, matango fie, na iai sita mai na lena utango sia. O lena olo o pisa o na lila le tae au. Na sia I nai Hawke's Bay, Apple le Alingor Company. Mr. Apple, yeah. Mr. Apple. Lea sa iai ana nei masalo le tae au. Ia manisi fo I o le ka tupulanga. Ai na ta ua le fionga le li pale mia. O le afefi la lua afefi fo le na amatai. Na ulu fale le pale mene I le but the very next year a matalol po kala melea. Se tafa manino si mea lea mo fanu mo fa fonga le tu. Nanga le lava pepese ila to mo fa pia. O po kala melea na amata mele cha pipi. Initiate to le mana. Ale e manino wane te no fo New Zealand. O po kala New Zealand le pipi et fo ma Australia ia. Ile tau mafai e atia e no la tu tamau ai sabe. Moni le lele sau noanga. E leo se pokalame ale malo o Samoa. E leo se pokalame na whaia le HRPP. E leo se pokalame na whaia tula epa. O le pokalame al malo New Zealand. Ina ia tele ia ni tangata whainga luenga e tau atina e ino whatoanga. E mai se ala whatoanga la nei the recognized scheme nei e employers. Ona o le tau mawhainga o le tatoi no aku, moli, the products, the produce o le mana o ia malo New Zealand. Lena avatu o le tau sanga I a Samoa, o Fiti, o Tonga, o tangata Vanuatu, tangata Pasifika. So e se sela na whaupunga whapea o le mena initiated to le epaleai o le talo sanga na avatu I atu moto Pasifika e mana ia tangata whainga luenga. Ya, le yang ta fa manino. Le lava pepese I la tung fa pe tasile po kalame na initiate ai fo. E tu le pa mal hecha pipi. Ale ta tino na fa no tu le fionga le ri palmia. E u fale le pale mene la le tau sanga. Ai a mata po kalame le in the very next year. O ia la na sau na langa fa pese e a ka tua I ma ni sula. To sanga te. Pele pela on fa manino le lau pipi to ma Australia ia ma watu e fo isi tangata ona isea ele ma fai tangata nu o to atu nu na fai to nga nga ia por sa le mo tem man to foi tu le epa ina o watu ia alo tama fa na wa sa mo le nga luenga fa vai tai milene ele I manino na fai te tono ele I fa manino ina le au maingo tamai te whainga luenga nei. Le alimena o iai, na tele lo inale complain, e ese le hourly rate matatongi sa whaailoa I alo nei au te tono Samoa le I o mai. Ai ina watau nui New Zealand, e uma ele te tongi o tamai titi, tipi le te tongi o transport, tipi te tongi o accommodation, tipi te tongi o mea ai, kipi le kongi o le e tele I o mea saka kipi e uma inga e le atua se ta ilua se laua tama whanau na tele tūlanga tele mena te tupu ia o le taimi whaila lea e iei le mātou whainga paanga ma le tina o ia lea sa te ia lea whai le vaenga lea so ina ia tangata whainga ruenga I New Zealand lea fionga sau no mali I Carolina lea na alu fai whapitoa le suenga lea. La le mena tūlai mai ai. The Human Rights Commission. She was the first Samoan ever
Lena alu a whapitoa ia Saunoa Mali. I lalo e Hawke's Bay, Hastings, Gibson, wa o ngā nuu nei tele whatoanga. Sa whai e suenga nā. Na mawai, tasi se whali, e tolu ni potu moi, e tai toa iwa, tai toa se fulu, i le potu e tasi. Unhealthy? I le potu e tasi. It's a very unhealthy. Ai o le mela nai loa hai. O le tai toa fia ia nei tama whanau te tono potu. A le nei kipi tupe te tele. E sala whaila, e a whapea, o le e moe e le tama i lona ia potu toa tasi. A le mena sai loa ai suenga. E no whai atu. E toi titi whapea le mafia fia o le tusi. It's the outcome o suenga lea. Le fionga ia Saunoa Mali Caroline. No hand carina. Ngā ki liwa atu i te au le hotel. Ai o lesi aso so ai o Malanga Samoa. Le na walu maawe na tuu le fionga le li Mean Star. Ia toi susuru Cedric Schuster at the time. O Mean Star i olo i ai lalo mamainga. This is o inana whai mamai iaile li poti i suenga ia na whai e Saunoa Mali. Which is o le li poti whana na recognize whole to tono le Human Rights Commission in New Zealand. Mane, manino si vaenga na ta anga i mai e si vaenga e fingalo i vaenga la male whainga malanga tu mo parimia i New Zealand. O le me si tatala no i vaenga lea. Leo me vesi mai sa mo ma le lafu i vaenga le tuangai ma le observer. Be uninvited. Ia le fionga le parimia le malanga lea. A le pi fōringa mai walu i le maliu o lona ainga po o lona nuu po o lona tangata. A le whapea na tutongi e le pāsese le malo. And even though ele i mana o mia i le whainga paluta le whapea malo, te sau noe ngai vanga. O le moli mauna e mai le observer. To be quite honest, a whawhonga mai le observer. Yeah. Stop being a bully. Because at the end of the day, tau te le whai unga a le whainga malo o ai e malanga. O le tai al malo, o tai i e whono e a wala i ngā ruenga whawaitai. And being wa lewa na tu a langa le fionga le li pare mia, i le te o tele o alo ma whanau, o le o te whafo i atu i e pusa maliu te tu lo whafo nganga Samoa. He is more than happy and more than qualified o le fionga le li pare mia tauna malanga ai. E le aila se whi au iei pe tau whaangoi le fionga le li pare mia. O ia o le pare mia, o ia o le tai o le tunu. Le ala walu whaasanga i le lei maalo mwhana o Samoa. Ma ave le tu wa lalo mal fautuanga. O le pare mia alofa le nā. E whaasanga i maalo i o le atunu. Ave le fautuanga. Aua le oe ona nā. Aua le la to te tanga fiela ia whala au whaasaina. Ai awe ta maalo fai. Ne ia. Fo i ainga. Te lese se le ni me whamanianga mo ainga. A le tau mai fo i wala tō maua. A wale atina e ino si o tātou atunu. A le wā mai le tala whamele te tauna alu pania. Who are you observer e te whai e le whai unga? O le whai ngā malo. O le palemia. O tai o atunu. So, he's more than qualified. Le ai se fe au le observer. Se o e so e mai tau news. Wato te mai e mai tau whai. To te whai tio ma tau whaaleanga. Yeah. Matango fi. O le a ana whapea, if that was you, o le na sa whai mei e whatali mei, e hani la ngona e o ia, o pen whapea, o leo e whai mei, o lo pale mia, o lo taita. Lea wala tue asi o e tanga le tama ma le tene tau apu. How would you feel? Tula epa, if that was me, o lo o ngā lue ai ngā ruenga whapene, o le fio ato le pale mia, o le fio ato le Mean Star, e a sia lato, te lele fia le loto, it's been recognized. Yeah. O le amana ia, le mea silin tā ua, ua malanga whapitoa atu le fionga le li pale mia, o le tai o lo atunu,
O te langona i lo fia o le amana ia o lo whaatau waa. Right. Langona umana i a tātou Samoa e maise tātou nei e lala i atu mo mamau. E le o mai o tātou mātua, e le o mai o tātou ainga. Langona ma whanawhana o le loto i le whaatasi atu le fionga le li palemia. And no doubt, le fionga le li palemia avel fautuanga tu a lalo ma apopo inga le lei i alom whanau o le tunu. Le fionga le li palemia sa te e le mele nei o fia alo Samoa o inga luenga whawai taimi le ato e fo i mai Samoa e mai tono pusamaliu. Ono lea, o le lei o na whaatulanga ia me ia ave ai la tau ia tunu mau. Le o lei na whaatulanga me tau insurance a wala tupu maini pefea. Ala i ni mea e mawele manuia mo la tau ainga. E uru fale atu le fionga le li palemia o le pepese tanta. O whaasolo e le kamela o le camera. Oka, o lau pai le to tele. But that's the manpower a Samoa i lona atinae. Lea o atu e atinae o tō New Zealand. Ma atinae ia i foi. Ia le malo Australia. I le Australia. Ioe. Lea la e pi e se whanofo popole i le fionga li palemia mana whainga malo. E mo i o le tatu tea mai o tupe vave i mo a inga Samoa. A o le foi ua whaile atina e Samoa o lana miliona, o lana 2 miliona. A o lea lai babai atu o le manpower a toa le Samoa. Lea wai fafo uma. O le aso fina ngalo. E te pi itia le atungalunga le fionga le li palemia. I le taumwhai e ipo tatu tangata. O le tūlanga tonu le nātu la epa, a tanga i lali le iai, e whaa le mawhawhau a. Yeah. O le wāti nae, ma le lei ele te mau a inga o New Zealand. Time will come, a o ina so longa le lei, I don't think e te mana o mia le malo New Zealand wa o leo. Ai whaafewhea la tātou. Le manpower le nei, le wanga i mai whafo ati na New Zealand. A le tūlanga le waiai, o le mea tonu ale na lailo na a el tō wha, whai se awala ina ia develop Samoa at the same time. Tau fiofi ai le mālosi o le nuu, mālosi o i tū mālo ina ia develop. E le tātou atunu, e le tātou le tātou miliona le nei, le awasi i tia le 2 miliona o le awala tonu le nā. O te loinga tula e pa se o te le fole tala matua inga le fionga le li palemia ono lea sa lato te le i whaia. Lato te le i whaia ngā luenga la veai. Lato te le i whaia se ngā luenga fō. E peia o le tamā maritina e awe whautuanga i whanau. This is exactly le o whaia le fionga le li palemia. Awe whautuanga i tama whanau o le tunu. E le o mai mātua o tama nei. Le o mai ni o lato mātua. Ei foi o se fianga ia te au. Ai a fio mai le fionga le li palemia mai Samoa. Tātou whaatasi New Zealand. Ia pēr nā fo ia o tau i nei Amerika. A tūlanga na iai. Te langona fo i tama whanau la iai le taimi nei ngā luenga whawai taimi. Oka mita le anganga fia. Ua whaatasi a watu le whautuanga. O i fo i langona iai lātou. E mawhanwhana le loto, e ui e le oni o lato mātua. A o lewa iai se tangata e lato te watua le whi amonia i lato. Mātua whaale atunu. E iei le te tonunga mua whanua e le o maulalo fo tiro mea taitai o New Zealand. Le amana ia le taitai o Samoa o tangata nuu o lona atunu. O lea ua tuu lafo i atu i o lato lima. E lei titi mamao le tupe o lo tongi ai, pe afua i le atina e ina o New Zealand i le taimi maavano ua whaatanga tuai ma leo tuai o tatu tangata. E atina e lo tō atu i New Zealand. Lea se whaitau mai e malo a New Zealand maona taitai. I le fio atu le fionga le lipani. O le fionga le lipani it's most recognizable thing i le malo New Zealand. Ona la walato sila fia le lei. Ia ta iala ai mai se foi la ngona le fionga le li palemia
I tama whanau le atumu. O le fionga le li palemia, he is the people's person. E whata ua e ia tangata nu o Samoa, which is whapena foila e maise lava ia le fionga ia wawasa mana ia. Ia whapea foile le fionga le li palemia, ia sinawi ulum totua. Ping o le wala tau tofo wa ia la tau suafo le atumu. Lea la wala tau iloa o le tūlanga lea o le tamā o le atumu le fionga le li palemia. And it's most recognizable way e respect mai tangata Samoa I lona fio atu. Mai sela, no doubt tu la epa, o angi fautuanga na ave le fionga le li palemia, I tama whanau nei e Samoa, ngā luenga whawaitai. It's all been translated. La fo wa mala malama I lato I le mau o lo tamu whai I le tātou palemia. Malo, paftai. O lea o lo o mafutai Malminster, le fionga e ana po Patarain. Patarain. Yes. O ia manino pe Samoa. O le fionga le li palemia. Not only he's the leader, he's the prime minister of Samoa, but he also the minister of what? Police. Foreign Affairs. Foreign Affairs. So, e anga waa le fionga le li palemia. I tuinga me umai tate tala noa ina ia ave ese mafofau tangata. Le tau wha leanga o lo wha pia mai. And invite ele te tauna iei le fionga le li palemia. Le maliu le nasa iei le fionga le li palemia. Tala fia ngai le malangatu o se te tau sila fia. Tula epa, ia whamanino sa molo whafonga mai. Ele tau whasese le whape uninvited. O le malang, o le fono le nei. O le fono na tu o e whaile a matanga o tau sanga. Ai le I mawhai o na whatau muina. O na sa fia ngai ngase no this. So don't take it the wrong way. Yeah. E le sa o le whaupunga uninvited. E le tau invitinga le fionga le li palemia. O ngā wenga whaavaitaimi nei. O mea uma nei e whaofia tu te tonu o le whainga malo al palemia. Foreign Affairs. Langa o mea nei I le vāo whainga malo e lua. E hui la o le RSE o lo I lano le Minster ia Whatarain. But again, let's be realistically, o le fionga le li palemia, he's the Minister of Foreign Affairs. Yeah. O ina tau lai uma iai mea e ofia tu te tono o Samoa. Se so ia tau te tau whaasese, tau whaaleanga. You know, tau te whiu tau te whi o nosi ei whapena. Ia, na o tau sao atu. Lei se whi awal observer po ai lava, lo whaia mai ala tau New Samoa. A fionga le li palemia o le Minster le o le Foreign Affairs. O I e whaofi o matu iai ia ngā luenga ma mea a wale whainga malo o Samoa. District Development Project created by the HRPP somebody. O whanongongo ye. O te ilo whanongo atu. Whai mei o le mele na initiate le HRPP le porkalamir miliona lea o lo pena nei. Limoni. Lea ua tau alanga I lungo la porkalami masitasi fo I li whaasalau. Le ngatala na ia ta ua le vaenga lea whapea o District Development Project o mea na a mata mea ele HRPP. Le whalai na ia ta ua o mea ia. O lea na ngalua ina le malo Solomon, ma le malo Papua New Guinea. Le whainga o toi ngā porkalami lea a lea o te whaia. E pepelo lan o ta whiua sa ili. Ele o sa mola tunu momua o le ua ta penai. O le mata upu na initiate mai ele whatuatua ele atua sa mutasi. A leo sau nei limoni lunga o la pokalame. Mwhape mai. O pokalame na amata mea le HRPP se veisa o tala le vanga. Momotu la epa. Wa ova le tau whaasese pepelo le mawhauwhau o limoni. Le lau whaso atu. Le paia inga lea numero sufitu. Na vea ai le fionga ia mulpola ana rosa. Ma Minster o tinam te maitai. Na malanga mai eila le fionga ia mulpola. E oi malanga I New York. Ona o le fono la lea sa whai le tupale o te maitai.
Na sau no manino mulpola ina wa fo'i mai mato fai ainga. E le tā ua i o le pokalame lea o le miliona. O le tā ua. Ona o le fono le atina o la langi sa fai New York. Sa fatasi toila na fionga malana CEO. Le na teipo lai e mulpola le poloketi lea Samoa. Ina ua uma o na teipo. Na sau no manino le fionga mulpola. Uma na teipo. E sa tatauna iei malolonga. Ele iai se malolonga a ia manisi o lana au whaingaluenga sa lato malanga. Ona na umalona fofola le tūlanga le o tato miliona. A mai lo le request mai atu nuu o le Pasifika. E iai Vanuatu, e iai Fiti, e iai Papua New Guinea. They wanted to know how e whawhiwhia na manuwa Samoa, because it sounds like a good project for Atunuu Umor Pasifika. Lea lan whaaso manino langa le fionga ia mupola na rosa. O lewa whaalonglongo atu i le pepelo le mawhauwhau lewa whai o mena initiate. So o le fesili, lea lan tau sanga na tau initiating ai. And how come you haven't even come forward with an idea or a fair to put into action ai? Lela tō mai tō te fia ai mea na whaila vai le vaenga le fast. Lela o tō mai e ono lea o tō tau mawhai whaase se manatu ma mawhauwhau o tangata le tunu. Whapea ai, o mea umai ua whai so le limongi le upu lea. Whai fo le whalfono. Whalfono le na whai le HRPP. Le ai, whalfono na i le taimi a fofonga whitalai le fionga a lau le male toa. Lea na ame le tau sanga whau e whalfono la iei nei. A le whala wo nei le poloketi, o le o whapea mai, o mea nga initiate, a whaila na tau initiatinga. O whea la sa ave ia le tau initiative. O whea sa tu iai, sili tau talinga. A le wo atu lo le fast, whaile la tau, o le pepe lea le fast, na fofoa mai. Ono lea, sa whesilingia. E o wani ngā luenga, e mawhai e na la vea i mātina e Samoa. O le tali, whaasafua le manuia i tangata uma o Samoa. HRPP never instigates such thing, never initiates such thing. Se so ia to te tau whaasese ma tau whaaleanga. Ia. Nau manino, pio ta ua leo sia ta ua po kalame o tam whai wha manino le atunu. Wha malama ia le tau whaasese. Ia olo whapea la von whaasoe sa i le atunu. Tama i le whamasinonga le whai nei le ua uma, le ua mai le ua whaatali i se a foi, i se whai unga. O te manatu e le no le ua uma le whamasinonga le uta tia mo se whai unga. Ai ona o le tūlanga le ua peua o tala noina fo i li moni lunga o penga ta whai langi ma i nion tala e sui e le whaalonga tangata. Se mai sau noanga e fua le whamasinonga le. Tula e por tulanga lea. Le mea le whai e le sui le ia limon. Ua pei o ia male. Pei o ia na te suia whai unga o ia. Le whala wasau e wha o loa tau a mai le tau whaase se le manu le tu. Sa le tau na la tal noina mta upu lea. Ta atia laua i lima o le ofiso whamsinonga. Se a mai le whai unga. Na sau whaila ie. E whaila na wha lave ma whaila na wha soe sa. A le mea leo le sau e tala noa e le a mai e whai unga. Tu sa la le wasau. Whaai loa ina ia. Tau ma whai e la vea i wha mamalo na ingoa. Wha mamai la tau a meo la tau e moni masao la tau ma whainga. Le la la tau silingi ai. Le fsusui a ino le whainga wha mai. O le fesiri tu la e pa ai se a ua leina sui e le whainga malo le wha mai whaingo taitai fono. Ia le mafuanga. Le e sue atu. To a tolus fulu mon tupu ia. O sfufitu e ne te o se au. Ia i tu malo. O mai le taimi nei. E le umwhaina turn in mai le wha o ngā se ino tupe. Le ala sa whai e loa.
Lea la fai e loa la le finangalo o le kapeneta, le parimia mar kapeneta. Ini awala e streamline ai ma pui pui. Ona lea, o le a 2 miliona, e leo sta mai tupe. E leo sta mai tupe te le. Ai ia pui pui ia awane i toi o iai, le tūlanga le o le whaonga se ino tupe. Le mafua ai le swinga le sa iei nei, ona ka tele la tolo ia fianga la toi tumalo. Le o ma le teimi le nei, le la na whalonglonga fo whapea, o le tūlanga ia tūlua wanoa iai a le amailoa, o le a mōlia iala tūla whono. Tūlanga nana linga sui ia mea nei, a le whaua mai a mele tau whasise, whapea iai, ua bias, ua whaapolo kiki, ua influence, ia o lunga la wā, o le mai a mai a wala ele lea, e whaalea ngai nai tau mawhainga lo whai e tātou whainga malo. Ia se sui o le HRPP ta mo el whainga parutare na umatuni le titi sa whatalua petai. Na la ngona le leile u leo o le fionga le fui whai pule mai whalata tō. O lo la tō sui le anta mo e tu tasi. Le li le anta o i le ngor ta mali lea. Le leua. Lele ia na le ai io se te fa penalo na swafa. Ana ia tau tino o lo lato sui lea. O ana fea. O ana fea na tatu na whailo mai ai. Ina ua ta ua tuia. Na nofo e lo na whale ma mata o feo a i solo le HRPP ki tonu o lato tumalo. Lata ina whaile palota. Ai le so lato sui. Lea la usau nei ia le li lea. Ma au mai. O lo lato sui lea. Tau tino o whanongo nan porkalame. La ua mapalau di na e la porkalame. O le sui lea lato fatu. Se vai se utare le mai. Tu lai pelo se mea fau le mea lea. E lea se mea fau le mea lea. Ina ua le palota le lua tasi. Lea fo isa fai le tūlanga lea. E na amai e mau. Tau te fiu a ele walu a pō. Tu la epa ma tau waenga. Ona o le tamu whaila vai su e se tangata. Ina ia tamu mo e whaatasi malengo a matua ia ali. Nea fwoi la le maua mai le mena tupu ne ia sa whatalua. E whio ai, ben te moni waweau o le sailinga. Moni lau sau noanga. Wa ave wha sui teito tasi ia sui e no. But behind the scenery, o le lato sui na o e whatu. Okay. Ona lea, a mai whapea, se ua musu tula e pato e tu se sui tu wa ile ngoa le HRPP, ona ua mata muli ma seasi i le whaia ina. So ia le foto to e whaia ina. Le foto e toto mutu whai ngā palota nei. Tau te fiu tau te tamu whai. Langa tau te leo whaia ni me le leimo Samoa. Ua e o mai e whasitala lea mo whanua. Tau te fiu e tau mwhailanga tau te reo whaia se mea lele. Le leile wawa ai atoa ia i o le atunu. E le leilanga o le alamai whai mai o le HRPP na whaia lea mea. A ua manino nei le atunu. Oro latu o mai e pio ia whare maualunga. Whai lea mea o lea. O le tau le leia o lato ia umi ai. Ao se upu o lato pio dinga o tangata ma ainga ta itasi la tau te li whaia. Le afuanga la lea... Tau te le mawhaia tu la epa. Ioi. Le la ua li liu la lea tunu. Mama ai. E le ai ma se winga ma se ngā e pio dai ma upgrade the landscaping o Samoa. Ma ona atu ngā whale man. Ai a mativa ma le anga tu a whale ma whale o ainga ta ito tasi. E au maa mea ia. E au maa whare te tele, au maa malai waalele, au maa. Whina. E te telo tula epa wati ngā talinga le mitai o mea na whaia le HRPP. Whale nei. Whale nei. E lo ni whale whaia le HRPP. O loans o le to tongi el au whai la fonga. Ma to tongi el atunu. Le lei pe ana whapea mai o whale na whaia le HRPP. E lo i eini loan na whai ai. Taimi le nei. Le ana to tongi el atunu o mea nei. Ai paulo le awala le wa whai nei e whai ngā malole nei. Whaasafua le manuia i a Samoa atoa. O whale nei, e le se manuia no i ai ngai tua, mai tu malo.
Na tutu whaateunga pe o te ufunga la au tono taulanga. Ai leise me leise manue o i tua. Ia inga manu i tua. Ia te sila fia foi mo whanua whale nei. E tele atu teimi tu ufua, nai lo teimi whaonga. Nā le valu ai tu la whengalunga, e tangata whengalunga. O le whale atu ufua le po atoa. Ai le ngata le nātu la epa. Ia. Whau e tangata saina le whalwhamasino. Ia. O le amena o iai. Le atos tolus futau sanga, luas futau sanga. Ai tu tulu mata ngā. Whau le whale mai ma to tua. Le amena o iai. Mu isi vaenga o whale. Ona le leile waia ina. Tu tulu isi vaenga o whale e le leile ato ina. Ai o ai tangata whaingaruenga. Tangata whaingaruenga mai saina. Lo o tele alo ma tama whanau ala tunu. Sa ta tauna whaingaruenga i whale nei. Ia nā paule alo mai. Ia le maota la leo to filau. Le ana le whai. Fea, tu tulu. Ai whai mai. E le mwhaina no foi tangata tonu whaingaruenga ai. Me bela whasau ato le ini e a kone le ola no des. Le ala me mi tai mai e nei whale. Nana mai wha teu wai wha fōringa. Ai le o iese manui e wha sa fua i la tunu. O lona e se ngala le nā. O le mi tai o nei whale. Ia sa o le sa noanga le fionga le tui atua. Ea, ati na nei whale ni mea mai e ai. Ar tūlanga na iai. Mana ia, e le ngata la i le nā mo whanua, ai pi o le lena matala noa ma le fionga le minsta. O le suifua manoloi. Mai tau tino ai. Ua umana tutongi se 2 milion. Uma tutongi por vai asoalen. Vai asoalen matano i tusan matano nei a pe ma o 2 days before. Na uma tutongi. Ale alabala na vevesieto o lua lea. Pei e whaonga e tangata ia le mese whanmai ma suifua manoloina. E tausu e ia lato point i le atunu. Le aso fina ngalo leo ta ua minsta ua uma totongi 2 miliona le. Tula epa. Ua mai e whao ngā le ofisa soifua manoloina. Mua fo i lai lau te loa. It's a dodgy tradesman sa whao ngā ina le whaunga o whale nei. Ua o mai fo le tūlanga o lai lau te sila fia le telo sioki e whala au. Le sa tātou lo uma telo tausanga. Iai tangata whaingaruenga na ielo lato a fianga le whaataunga o whala au nei ona le whainga o le tūlanga leo whala o whasaina. Deila le whaawhainga o fia na lato whaangaina lo fisa soifo maloloina. Because that was the very lowest grade o mea sa tutupu na whainga ma. O taimi oi, o le taimi leo lato. Ai talo whaila le whainga malo nei. O le ua ofi atu lato. Fifi o lato tu moa i le te leo le wha le tonu le iai. A ni wha le tonu na whai ai. Wha le tonu na tutupu i le taimi o le leadership a le HRPP. O lona winga i lau sau waba ai ma whanua. O excuses uma mea nei e tala noa mai tangata ni. Mo meo excuses e whai ele tau whaleanga. That's all they're doing. You know, they use it ina ia whaawhaingo fie ina points le lato lima. Ile whainga malo, ai sea. Lunga o le loto ele le na te tele. Langa wale ai am sesi me mwhaina lato tango fia. Le ai ma sesi me mwhai ona a apa iai. Ona li liu lola ia. Whao ngā, whatever. Ia, la tele tala soi fo maloloina. No nei whau le whale mai tuai whangaloa la mena iai. Lo mo mwhai o whalo manu. Ta atia. Na whai alu el fia suno tupe. Lua ta ua whan mai leo matu whangaloa. Ala lau wa ai ina malai wa lele tua i alipata. Male a foi. Male wafu na i alipata. Ai a tala noa mai la tangata ni le wha mau tupe. Ale fionga li pandemia malana ma. Ai le sila la i mea nei. O ai tonu tangata i alu wha le au ngā ina tupe ala tu. Tu so la to wa ia le sa whai le sa winga nei. O le whao ngā wha soli tu la fonoino tupe la tunu. Whau le whale mai le whangaloa whio e tatia. Le wa whai ma whale o manu i whangaloa. Whau le malai wa lele tia vea. O la mena e
na sua fia 10 miliona na luai le tatia e na la to lo le na mai le lipoti e le tala fia ngai le malava le nei o ngai fasanga tongu le ala matangi e le mafai le sefe o fau le wafu i malaila ale a umanena tu i le ava ai uma e to e batu fo i le faina sauni ba na le tele yo tu pela tunu ona lea o le fai faafolinga ti tilo foi la i awala lea tele le vevesi fai mai o campaign on fatosina ai no fa te me paloka lua o tasi o le ala ta le paloka le fa ta to awala mata sua to awala well isn't that a campaign isn't that on fatosina yeah o tupe al malo fa alu vale tupe malo ai leo ni tupe la le malo le na tufa ia sa fatalua o le tupe le ia fa manino la fa fonga Samoa o le tupe le tufa ia sa fatalua e le o se tupe ale malo Samoa ia manino le o le tupe lea o le tupe ale malo New Zealand e tu watu o se vaenga o se taui ona o le vaala le Manawai Bay le ngoto i Safata o le taui e le o se tupe al malo Samoa a le mo foi solo mua to ino tula e pa fai mai ia le fo fai nga fato sine no des le ai tele le process sa tau mafai e whaonga ona ina ia le tulanga na mai el malo New Zealand ia maoti ma mauti noa alu le tupe i bank accounts lea la sa ma ua iai nisi e le they've never had bank accounts in their life la sa faila le si awala fai fiu tanga inga le fa pia a watula lengi bank account pule lon malo sa mo le awala fa sa fuai no they have to go back le malo New Zealand what will be the next option what will the best way in a le la manino le lan fai lona saini le siaki ale fa mai e fai mai le ai e lo se tuper malo Samo o le tuper malo New Zealand o le taui a wale va ale mangoto nga tai fale o Safata pe tufa te mo palota pe le palota o la to nga fa punga tufa o la tufa tuper no uia ile te pule le committee ni tufa por la te but it was a long process what do you think e le fai mo fie le process le fai ngofie ona lena manino na batu fautuanga al malo New Zealand ina ia alu sa o le tupe i le tangata mantua foi lena lia i le tufanga la le back to school le fana lia ai wa ye tangata tufai nei sui le ngoa tufai le si tu malo teila o ina lena titi loi awane te tupu a ia mata tu ia mausali ia awala ina ia malu pui ele tupele nei alu sao i tangata te tauna alu ele tupe awane tala whaanua se ainga ele fai ngofie o lea pe ua ta ua e whapea o le komiti o le ngaruenga komiti sa whia ngai male tau whai o le process lea len tau tino o CEO o sieri o fui ia masita mai tai o le ala i salanoa CEO o lea ufa mawai ina ua maea o na paile proses matufa lo le tupea na ufa mawai mai male ai le nor tamai tai si fa mo le sesi o la titua le ala i salanoa sorry o ngalo lo mafofaulingo le ua usain mai le ina ua mai almelea ia pe tu fesili lo tama fau ai sia le wingo fa mavai ma tula i fa pe ko le tulanga ai pe le lenta ta do vanga le o mai da ku la lo mo fa e ai o tu pe Safata e po le alte mi e tu fai ile patocina to ave o la tupi ai ana faila to ia le na Francis Brown tai ia to metai na mo fanua ia na CEO committee le o resign patole ole me tati tam fai fa pula ile atu
Afapeo tupea una la fo mai lo ingo. Na sau le fe mai ia tulepa. Lo tupele le na la fo mai New Zealand. Io a temtono ne palota. Se fatto sina name. Afa se tupele la fosa o tu lo so fatula epa. How come it becomes a fatosina? Bafa o tupele la fo mai tangata ilo ingo. E tele ialu te aisi e tele ialu. No, elo se fatosina na mea. O le fatosina o tangata o le o lau komiti le la tau taua. Tau te oe taua nau ia tangata e mai palota. Ai ave ele tupe ina ia influence ai sau whelana e kisi e te oe. Ai fa fepe fa pe o le wai o le mori e ka i me le mori lo falu o le mana fai atu ia i lau ia o nge kisi o tum tanga luenga. Le wai fia fa ol. Ai o kai mukat pa no ka fa ko mai ka i me le wai. Fa ko singa lan men. O ina lai loa il fatosina lea. Ona le keple nei fa maunia wa levan tau sanga. Ai le whaino mai. Ale na ta le whainga palota o mai. That can be seen o le fatosina. Mana ia? Ia mai o taua le o ta talanoanga. O le talanoa le o le taua le o ta pukalame o le whaamanino. Nanga le o fua lea lea i lungo nisi pukalame. Au tau mai na New Zealand. Ia ma le sui lea. I le taua o le latu wawai iai. Ia si, ma osa wafa noa te wawai e le pukalame a limoni ma le liu iti. Na ni ba e nga lela o te fia watua. Tanoi. Ua sa i mai ia le fōringa leo iti ma whai mai talanga i le whainga malanga a le fionga le. Le fionga ia se wamuli min stau ta longa. A o lea e manino. Manino o lo o manino tu la fono. E a fio le fionga le min sta, lana sui min sta, malanga CEO. Twice a year iai fono te tele whapea. Ai o whamanuianga ia fionga, a le fionga le ripa, le mia fonga whetalai ma minsta. E iai privileges o le fionga le minsta ma lona whaletua. Ia tulou le fionga le minsta le fionga se wamuli fasi. Ua maliu le whaletua o se wamuli. So therefore, ole under the requirements, ole entitled lona alo e escotinga la nación a la liminsta. Ole ala le me watau pepesi e fuma tele e fuatau tala. Ai sea, me atonu na e tau ole tau faleanga. Me atonu na e tau ole tau mui mui. La tau whaleanga fua, o la e ala te tau tono o whainga whabai. Ala me te pese elo o e me upo o iti. E te pese e fua, alu sa mo e whai e sau tau tua pe awhapete, e te fia pese e le tūranga le nā. La e manino, e leo whape ua solia e le fionga le li minsta, ia inga whainga whamai. O loo manino lava spouse, ua maliu le whaletua. So therefore, e mawhaina malanga le alu. Instead, le tau I tonu ai le tapa I o le mele mawhanua. Leanga no whanofo ai le taranoina. Asa oi le o tui ngā taranoanga le nini whaabai e taranoanga I ato uru le. Ili kiri I moa ana lafo matata matamatai. Ma leo tatuwa ai e lungo pengata whailangi. Nga te le tapu e mai ata o le ngata o le minsta malang misalang lang. Ia masiona alo. Ia ma CEO. Matau mawhai e au mai I le atunu. Se sen mean malo le ufai. A lela utawa manilo. Langa na maua foi se te motapo kalame tala noa sao I le mtapu. Lela sosoni tele. Entitled le alo. Tamai tai po le alo li o se minsta. Pe a fai wo o le vala au. O sao le Ioi. Le tau la mele nu meli pine I mele. La mele le na mai tangata fai mau fasi se ina le mau. Tula epa tuloa la sa patio le li. Malau whafonga anga sa mua. Se tu le isul me tauntu iai. Aua le losi fua me le tatau na losi iai. O lo manino ale me lo ale tau matanga.
Wato toe na tau fai tio. Ale wato toe mai nei lau mai le foi le lipoti ale CEO le Foreign Affairs. Le manino. Yeah. So, la wato tali la wato tau faleanga le fai. La me tu te tau faleanga. Wato loto leanga wato le malanga Scotland. La tau foi leo e tapu e mai ata le fionga le Minster o lana sui Minster ma le CEO malonalo. Ia tu lau lava o le pawale me le umai le patua kiki ma le vai sa vale o to valele. Mana ia. Ta sila ia me tau tapu kalame le so. Leo fa manino ai langa se falongo tangata. O le singata. Falongo tu am faingo fian tonu. Ma vanga toile ma fofo. Ale mfailan tatu fa manino fa malam lama. Ma nei si mesia. O le fa malam lama ina o a ua maliu le tolua le fatua ia e anga vaa o walo. Samoa au tu va ai lumanai e tu malanga se minsta ma ave sonalo io. Na le melen fa ma fa mai e palau ilo. O mai. Wala na ave le alo o le fionga le minsta. Ma au mai e isi mautala fa pia o se company va alele la langi e le fa tang feni tala o se fa pia ni so se company va alele la langi ni e fa sai le mafai ona ave na isi tangata mai se tula epa o le sitau fa se mua lea o iti o ia la sa te losi i le mata upo la fionga le Minster malonalo ai lo mafaina e alu tala sao le mea i ele a whaina lo uso Eric i le tūlanga le hit and run. Don't put your nose in where let's down to yai. E le lela to o mai whai mai e mai. A mai ko evidence la i ese ngase a le fionga le Minster. A longa tu te lora tau tau wha leanga le na o tau whaia. Le ai o le entitle le alo le fionga le Minster e malanga e escort lona tama. Ma le si melo te fia whamam. I'm so surprised that you guys haven't touched on your protocols at Whaingamano. They fly business class. Wow. What do loto leanga on the total whaina to felele business class. Pole mea wa amaya tula epa tulanga na because he misses out all the perks. O le atu le my business class allow me and all that. Stop being a bully. E wa pio mena lo peseto ina terminei o a fe fa umai le whainga malanga papea le lipania. Wa uma foi fai mai te tau na alu le lipania i fontanga tai tai o ma. I fontanga uma i oe. Oi. Ale foi la o toi malanga atu le palemia ale ofesi mai wen. O fe umai le mele fai le palemia o lewa e malanga. Le so le fionga palemia po o feni malanga e maua se manuia o Samoa. That's what he has to do. Lai me sa fai tula e pailona ia taimi langa leadership. Toi titi malanga masina umana ia. Ale was our points le finga le fionga le li palmia. Come on. Be a real man. Yeah. Le se isi tu la fono o le fono fa vai. E one e affair ai mesia New Zealand Australia tu mo ta tangata. E anga i se fono fa malo e sani e a fese maliu se ainga maliu se tanga por se va pena o isto la fono fa pena tatu le se tu la fono la langi ato le nei tu la e pa fa pena your family is your priority. Family comes first. Wa fia foi ni malanga sa we tu la e pa ia fa mai a sa walu le faino na so stop being a bully. Stop or meloe malosi to tau faleanga trying to cover up o tau me pelo sa fai. A mayor ka malo nga la ku e si mai ala ka malo ala ku ngat fengur sikseng ia. Ioi. Le ni mai. So alu o le jet over hotel in Nasa fai le sengali mo sikseng. We saw him that morning. Ai matotiti lo atu le arikole a mai. Na tau sanga fai nga malo fia me. E a mai na New Zealand mai. A whela ini mai. Sa iei o mamfontoe mai la tau iei o le mesa whai iei le saini ngau meo sikseng. Sa le whaila na interview o tu anu le fiei tu la o a le whai ngau tala.
atu le ia tu malo le wheelchair. O fela I ni mai. Sa tatauna mai loa le tatauna ferwa I sisi mea. Avatu sa o fale mai. Tapuni fai to alo kaina. Mana ia. Ia. Ole e sisi vanga ole interview le ana e taupu e ana. Le I mosu kumiti matamatai le interview. Ele le ta fa sa o fa. Le per tu langa na ia uia. Watala noa nei mata upu ia o le whainga malanga le fionga le li minsta ma whapea mai iti o tūlanga le iai le se wa alele lalo le lae a vea pe a whai mai. Le se me lo mai le fionga le li pale mia o le fionga le li minsta o le entitlement a le fionga le li minsta e a velo na alo. Ie mana tua foi, fono whapea nei e tapena la ei o le alo alo e le alo o le fionga le li minsta. E ti ngai futa loto. Wow, wata loto le anga walu le nei a wal toto wo to Scotland. Ai, come on people. Ole tau na. Pe ole ua excuse lungo le ape ole pai mai lola iele. Ale mai o le anu. E sa tanta mai o fengi me fa pe la lola e sa ska ka mai le se vale. Anyway, ole o ta fa man. Tai mai e iti fa pe la o iele sa air hostess. Yeah, first time what to this I'm air hostess. No tu pai. Ya, ole ta mai o vanga e tonu fa ma faili moni. I le lato tangi le na abe. Memo mua. O le failonga tangata. Lona lua. O le sori fa vai. Ma lon tonu. O le fai me fa pito paies. Lea o fa toa matuni. Yo le telenta se mai le fai unga le ua loma nei le ua loma nei au mai o le fai unga ai le ta se ta pai ina ia awana I fai tu inga me fa ala sa ulo a fai tu I mai po la lavale ingor ke se sau fa pe mai fa masino to e sui e o e se suinga o fono fa vai nei le tu pe ato tu le manager pipi o te telefono tu mo mua tu le epa o telefia tala no tele mta hui ona pe ona fai atu o le wai lumo o le whamasinonga se mai le unga whamasinonga but pau le vaenga o te fieta ua o le tūlanga lea e mafuanga na laina whaifesuia inga I ar tato whainga malone ona o le tūlanga o fono whaamae po o I tūmalu sa whaao ngā se sele so ino tupe ona lo yeni tu malo o maltaimi le nei ele io o mai tala o lato tupe pena fa fefena fa o nga ia tupe mulmuli ia o tulanga ia e te le la base ta fa so e fa yenta upulea pe a maua mai le unga o le fa msinonga sama tano le o tanuai o tere matamata ia ta ua le ota ua requested li o Moet e saure li pale mia e fatto esse leo I to ru ma fatto esse atu ia tia la so fina mua who are you e fatto esse la fionga le li pale mia ia te oi wa ye sa tau tu na fai mo sa mua lona lua o lo o manino lava ile lau text message na ave ia lato I lungo al Facebook why longa wina na tā lau fe au lea tustusia I lo fia whaalia lia wa e la foina tupe mo a lela wa toi backfire e te oe that's the o le reality le nā tula epa o le ame me la fatu e se la fionga le li pale mia e te oe oi ai o la me la fatu e se leo nei ia o I lai lo ai la le vai fo I o nei sunga a di leo o a wale wha o so tua o te ore tangata ele o nofo I Samoa, ma whai sana tau tua I Samoa. Why, at the end of the day, a lia ele mta upu nei ai mo li ai o lua sori ngā tulafono. Ele sau la ia le li I po o lea, le ufua moa lea. Ele sau e vato le tupe tau siei o lua a inga. O le mena I e langona il whanua noa, o le wha oso atua, le manino I lunga al Facebook. Manino I lunga o lana tustusinga whaelo atu le tupe le wa avatu.
Ale wo e whale tangi. Wa e ia o ani mele ia mele I unga le whamasinonga. Ale wa mana e whai atu whatu e senga le fionga le li parimia. Get real. Mana ia. So lela wa manino ia sa mua whaafonga. Ele se mea creating ele fionga le li parimia. Tu sa leo nga mention ele fionga le li parimia. Tu singa I la tu lunga o pengat whailangi. O sa le? O mea tonu ana tula epa. Mea tonu alanga le ina tia na a mai manino. O le whatu a le taimi netu le epa o tatanoina. O le wa iei ana fake pages. But at the time of whai ia o ia me personally o le fia whaali e lia I tangata me o ia le na te la fua tupe leo and all that. Ai lela wa backfire ia. Taimi le nei, wa tele ana fake pages ia wa fine. A whaila ua lafo e tangata nei tupe I leo. O la si whainga mwhain tatu tilo I lafo tupe ia e support ai leo ina ia whaia lea. O tūlanga na iai, o le fasili. Tupe ia te lafo I leo. On what grounds? La le mafuanga. O le ale winga. Ia pe o mena lena mention mai le fionga le li parimia. Ale wali li wai al wai fai le tangi. Ma whao soi leo e fai tangi. Ia talo fai. O leo o nei leo vai. E fai le tangi whaasanga I le lato minsta. A awatu umaloa la wha maunga ma mea nei. Ma la keep uma. O la le tali e fai. La le tali. La le si pepelo. O le awhawhau I lunga o le si pepelo. Ia. A wasao ale sao fa mai watau na fatu e se atu. Ai se longa suile pa neta e sa mai. Fito am fai le ena fatu e se atu le fionga le li parimia. There's no need for the Prime Minister to apologize either to you, Leopold, or the two policemen. O le whanonoanga e whanonoa e te vai o tūranga mo o iai ia tātou tangata ma le o su e tangata whaingaruanga le la boss. Langa o la minsta. O minsta leo o su e leo. E le tōrua le. Wale ai se ava fata. Ua sasao atu I te tonu le tau whaaleanga ma le tūlanga le wai ai. Le whai e le tama le au po o lea a. Le la o e whai tūlanga nei whai le tangi ma abatu ai. Ia lea mo te ia wa whai le tangi e leo. A o malama li leo nei. Le mati la tila I lunga social media. Tu singa ia sa whai. So o le ala le la whai tau iai. O ai le mafua ai. Le la pepelo le po le tam whai to cover him up. Wa pe o ia le na mafua. Ale la e mo ilo avele tani ai sole. Na luo e fa so ta se luo lo ia po le tūlanga e o iai. Ia o le tūlanga foi le mawhanu le la ua ta pena le tātou malo ma le sia misa fautuanga. I le tele o tau whaaleanga ma le a leo o tau tino e le li parimia. The only focus I'm heading to now o le atina e o le atina. Te I whaisita. Taua manino le fionga le li parimia tu le epa. Right now, o le social media le to yengi press conference. Ona o lea. Le mele o la sata ma whaile fionga le li parimia ina ia sosoani malosi a wale tato media sa moa. Ai panga lea. Ele o lea. Every time he tries to help, e o atu taitasi taito olua, taito tolu. Ai mau atu o laio e interview tu la epa to ono I la tau. Mili le whainga o fesili. E le pe o fesili o mai e lui mai ele fionga le li parimia. Ngata le tau mawhainga lea, tila le fionga le li parimia. Wale o e ave sao ia tala sao na batu le press conference. A wa milo, pio ane I uma ea, ua se le avenga o le tala a. Lea la ua whai e lo le whai onga le fionga le li parimia. Le toieni press conference, o langa ia focus and his priority at the moment, ia ati na e le atunuu, pui le atunuu. And that's exactly what he's doing now. A whaila o iaini mata upu la ngā mai
i matanga luenga taitasi. Watu sa o lava ilana mean star. E anga matanga luenga malana CEO tali la tau wha lama le atunu. Le taimile nei e ave tasi lava lana whaamua i le tau mawhainga le atina le atunu ma le puipuinga o Samoa. Which is tula epa o te taitonu fo i e te awai. Tō le pūlou i le suinga le wawhai le fionga le lipa le mia. Yeah. A tanga i whale iai, wa le toi whai longi press conference, wa uma le whaolo ata wa le sai ai, a le mela wani ai mai nei, whau wangi ai le tala lea, whau wangi ai le live a le whai news, o so hai le live a le singu po o ngange mata la popoa, wa le ilonga mi mea la to te whaia. O le mea tā ua mo whanua, po le alawa le te leo maulai, nā leo o tātou vai puni. Pese mea fia nei tapipi le whaia whatukua e lea live, o ta te ilo ta vai atu pe ua, atu pula i ere to te lo tātou o lato. Ma le upu le whatukua. Ai le ngata le nā tula epa. Le ngata le nā. E le ai ani si mea o tala noa le fionga le lipa le mia leo e whai. Tasi ale. Tau te fiu. Sa o loa sa noanga a le fionga ia le aki epika po ia matailinga. Ua pā i ngā tau noo. Nā, pā i ngā le noo la tau te whio nosi lava. Le toi tea le toi ango me le fionga le liparmi au tau. His only focus is to develop Samoa and to protect Samoa. Te pa i alo o manatu ma whanua le tā ua o le fitu se furu tau sanga. E te ritai ai ma maua ai e open fiti. O le tā ua o le mea lea. O le launga tasia oe wa e fitu se furu. E te li whai ngā ruenga i lo o langa atua. Ma le fitu se furu o le tangata ua ngā kipiranu piwha. Nā sau sila i e le whai ngā le malo. Ua launga tasia umai a tangata. Pesa e whai ngā ruenga. Pe te li whai ngā ruenga. E a fia o le benefits lea. Le benefit e tā ua mātou ni Amerikana o tangata na whai ngā ruenga. E le maua i nei tui ngā benefits. Teilo iau tui New Zealand. E pe whao mātou New Zealand, o le benefit a tangata whai ngā ruenga lau oi retirement le wa toi whao ngā mai a te oi o te whawhitai i tātou whai ngā malo. E le lava le tō whaasafua le manuia so se tangata anō. Pesa e whai ngā ruenga, pe te le whai ngā ruenga o le manuia mo tangata lau tele a Samoa. Which is ese le maewo lea whamanuianga ua maua o tātou tangata. Lea, maua le lima se lau tā la. Which is le watala whaalua le masina. Lua se lau lima sfuru every fortnight. Ma toa i lava le whaasoa. Lava le whaasoa. A whapea o le tamama le tina. Toa i lava le whaasoa. Whai ei mea tau mawha i la tau ne tangata mātutua. E mai se mea whale e kalesia, mea whale lotu, mea whale le tumalo. Lava le whaasoa. Whaftai i whai ngā malo, tanga i whai tula epa. O se teimi mua le nei, ua whai e whai se benefiti, mo e o iai o la tau mana onga whapitoa. O i la tau olo i e mana onga whapitoa tino. Whawhetai. Le whai e si tanga. Ne whai mantuana amata, o te se lau ia la wai e whai si tanga. Which is, whawhai ngō fie i e mātua o a inga. O lo lato tau sia i lato e ni mana onga whapitoa tino. Leua, pe tasire si mea fau leu wharongono motu e mo whanua. Tāpa ia. O lefta o te atu nei le sisi ngā fuale na umatu nei. O lea ua au mai e mo le mea o le tutongia o wataimia i latung whaingaruanga di sisi o e whaingaruanga whaasalato le sisi ngā fuale. Tā ua i le mea o le tau le peia ea le o le pese me fōre ua tā ua ai mō tala whaalongo o le ua mai ia o te lea uo whaingaruanga le malo o le ua longo mai e le ito le maua lato o wataimi ai whapea atu le malo fto a maua pe a maua le pay off e po le hale ua ngalo ia tia ua whainga o le system matatu o tenu na e whafonga le vahanga Tula epa o te whapea atu te leta tonu o te leta tonu ai
Langa e pau le matanga luenga la tau te amaia le wha maunianga o mea nei e amai i le PSC. Yeah. O le PSC la tau te amaia. Se tau sa ili i Samoa, po le ale tal. Wala le iai se wha maunianga ma PSC, there's no confirmation at all. Ale wo mai e amai. O tala hia sei mai lea ma lea. Se tato whafo. Se tam whai for reach out to Samoa, o le ase tala sao. Ia na mai lor ta whatata noanga, but o te le te tonu me lewa amai. Lewa amai whapea le i tō ngieni o wataimi a lewa te tōni whaane whapea time off. Ia ngara. Ngā. Ia, te whanua noa o whainga o whamtalanga. O whainga langa i sea peo no whai atu mo whanua ese whaalongo tangata. O lesi nga na whaalongo a vanga loa. Ioi, a vanga i ere mawhau. A ora ta ua lalo. E wha manino atu i atu, aua le wawea vanga whalongonongo, aua le wawea vanga no judgment. Yep. E mai tua whai latu la epa. A whaapea na iai le tūlanga le lewa ta mai, wale ingi o wataimi ala tōni wha time off. Yeah. A whai o se tūlanga le na agree iai le PSC man whainga mano. And I'm pretty sure they will advise umale au whainga luenga. Yeah. Advice pa whape o se fuafuanga na whai. E advice lau whainga luenga. E mana mia o tautu te ngā lulue. E ma whaina abe ese time off. Which is, let's say senga. But like I said, pa wale mea mai re whamanianga o le PSC, what was negotiated, what was arranged, what was agreed to. Mana, now I heard the cabinet appointed somebody, the new CEO for the NPF. Leo wa tofia iai le li e suafa ia le alali fa te ese ato. Isu tūlanga i kamaitai o le malu Christina Many. Celestina Meni Reti. E te tausi le fia le ali? O le sunga ia whato ese, le alani a sawa. Ia, no tangata lava le to mai. Te leo na whailonga. Sanga lue whai mumua mtanga renga i Samoa. Na te ela ia whamawai, aluelenga lue e o nā uru, ele sanga lue o tangata to mai wharoia, ia na le to mai mele a wha so tusi and all this. He's very smart, very good. So le lava lau tartea ngai ia le appointments mai. Yes. Yeah. O le tasi le I agree, mana ia le tofinga le wa iai e ui ina ua le maua le uso ia le malu Celestina Meni. Ia o te langona fo ia fo nisi tofinga e ngā mo ia. Ia. Aua mana ia fo i tura i meoreta mai tai lona lana no fo. Leo te vai e turanga o porkalame o tau nā le whape host te le ri o wawasa mana ia Winston Peters ia le teitai o le malo niwe, ma le teitai o le malo o Fiji ia matato. Na e tau ane ia i livanga. Ne ai, se lato fontanga whawa malo. Malo, leo. Ona le lato e mai e lato la epa. I. Te whawhanga mai e lato whaleanga le na whai. A whai o pale mia o atunu ia. Oia, e a fio le fionga tato pale mia. E me le whai, tu ule o savale ma le whai o tala tau whaleanga. Ai tau te lo le ano tonu o le whai ngā malanga. A whai la ni le fontanga na mo taitai. E leise se sao na le fionga le li pale mia e a fio mai ai. Ia, malo, mana ia. Tātou e poki mea i le refo le ale e tapipi le na umanena se i. Matara noa masia uona i le belekio ni a Samoa. Na whai mai atea, mai turepa. Mea umana tu te vaai me e le se o i nei ai. E te tauna i ele sui o leo. Po se refo le se i. E iei ma le sui o vanga fo i e va ia me tau talonga tau tupe, o le tau o vanga na.
Fai mai the a te Gambling Act. ia masalo io na la tu ia ba ia mo talonga e te tau ana i se sui o lato ma se sui o leo i te mi se ia ni lu fa pe Mantua foi tula e pa ina wa se I le lulu o le sairinga le mio tonu. i Sa iai sui malo malo. ia Sa ia iai foi ia le fionga ia a foa. Ia foa futi. O ia lea o ia le na te taifono I le Gambling Act I me fai ia talonga tau tupi O le la tau na iai umala tau ia le taimi se iai. Ma te tau whana ele mamalo le atunu la tau te wha maoni yanga se ino rurune. Ia ini mea, le wa te I lau mai nga o ingoa ai le numela ai le yopo ai tangata I malo o awha I longa I mau ano this. ia orna awana fai me fala se ora mai e fenga luanga le tio samo e sa ele na mai ma ua fa mania ele ai ni ngo tangata na manu maru Ya. Ia ai ni lulu fa pena fai. Ai mai se o lulu o le no fa no tu e tangata fai mai e mau la to baru se la wafe. Ia pe mo I pele ai. E lo tu langa le na. It's not about your profit. It's about the honesty, integrity, o le se ino tau ruru. Ia wa ta wale tu langa le tau na yeni li malo. Ne yana la fo mai le me te au fa pe mai. Ua fa malo lo ni suyo malo sto lua. Ona wa solia ni si tu la fono. O lo lima ta ina ai I le whaatinoina o le ngaluenga. Ai mai se le puipuia leo whamtalanga o se whaalawe lea sa tupule. I le mangwhane I le pea lena so aina e se tāwale ia leo. ia maru I Whapela tō lua I la ua. Tō lua I la ua o whamalolo ina. Ona ua solia niso tu la fono. E lima te ina ia wha maumaunga pon whamtalanga wa tu I lunga. ia tatu baba iai ma tatu tu e si le to iai ia I tau fu yo le te vai no vai tu iai na e mai o se malu na so ta valina Ia. Ai titilo fala iai na wato a mai le video. Obviously, it was aimed deliberately e so le malo. ia te ka pai kasi me ia I le vaenga le o le ale vaenga le so tu ia no tia na mai e si simta pu na ni su e tulang ta le fa mun Tele lopena e maa tu la e pale whasalaunga a le tamā matua mai le awaa ia sala matua. Lena a mai manino la mai lunga whapea mai I le suafa sala le whaonga so o le li leo kanata. Manino na au mai sa na e toi whaonga ina le suafa le wa uma na whaisu e suenga. E le iloa po fete suli mai ai. E le iloa po ana whea na whai e so sala. O le tūlanga nā le iai. Ma whaapea mai fo I le tamalea. Ia oe lea e te whaatala noa ina ma aua tau te whaalangi ma. Ia, titilo la iai. Ua soa mi ai le mta upu le tupui. Le tupui I le fo I tamaitai fo I lea. Le whaia le, te pokala me whaeranga le mai Australia, le mutu pua ale na iai nei. Ia le whaina tū le o le fio anga tau tu malo. Ia le lawa mai manino fo I le tamā ia le tūlanga. Ma mai manino fo I le tamā. O le taimi ia te tū vai ai Samoa. O le a o moria o le tūlafono. Ia, e le la titi a te sila fia oe.
ele o tari ina le i tu lalo ele o tele o toi whaalongo ta mai ta ia in upo na talia whautuanga le mato nuuma le meua tua toto ao le li o Kanata o na te vato le whaangala peia ele e peia e ata e peia ula iai le au te vato le ta whainga melingo purut sala Mantua foi na mai mua. Te walu tau sanga ea po walu tau sanga taruai. Na mai mua foi le e se le si foi whaasea a le ainga. E awane i toi whaanga ina le suafa le o pulotu. Ia a o lea lawa a mai le whaasea ta māmatua lea mai le au waa. Le wa mai manino la wa awane i toi whaalangia. E le ai o le wa umana whai esu enga. E le lopo fete suli mai ai ainga tau sala. Ai le lo foi po ana fiena fai esau nofo le suafa sala. ia se vai e tau loa o na whautangia ma se tau whai ei se lam tau muli ma whanua ia na tuatueli na ia o le criminal libel law ma le LTRA 2008 lea se lea sau tala te wawai i nei tulafono le toe au mai te tonu toi ina tulepa ele i toi whangaina sa mo ma le tulafono le LTRA 2008 e ono ta pena i ai o i le ta pena i le malo mo le lua vai tau lea sau O tulanga na tula e pa o vaenga na o loo ta pena i el whenga malo i le LTRA a be ese remove atoa le LTRA onga e leo se tula fono sa ta tauna iai me le matanga ma lea te manino o e tula e pa manino a umai tātou uma sa tātou a mataina le SSIG le mafua anga na tātou a mataina ai lea whaalapo potonga ina ia tātou te e le tula fono le nei ona e iai tua patatua maafa inga o whanua whaaleanga nuu i tula fono le LTRA. Sa lafi ai tula epa ai manatua foi o le fionga sa whapito o ia le sa min stau ele MNRE at the time. She knows very well for i tulanga lea. E iai tua patatua. Ona e mawhaina na whaongaina po ai sa welisi whanua lea. Once lo e seini atu le sa o le aina. That's it. Wale o toi a lātou o i lalo le malo. E mawhaile le malo. Na wha matu atu whanua nei whaaleanga nuu. Whai ai lisi a pisinisi mai whafo. In other words, e mwhaina lātou mō kesi ina ai la whanua ni. Ale mwhainta tongi o ai pa uge le mamafa. Talo whai mea sina se tātou atu no. Lea la o te tātou o ia. O se priority lea tātou whainga malo. Tula fono nei na wha atope lau na whai. Maua lor tātou 2/3 ia whai ele mal whai unga e abe ese tula fono nei. O te tātono whai, wa tau e iei whai la tau tātono e siasi i tula fono whainga parota. Ona ele o malu pui pui a whai na tula fono.